tutwa apoi pichunyi apoi dogo waro bori pijemi ma initimo niuni ang matini ne achiel an mer wachi ladit okwago goyo plan ki budget magbe dog maleng yin mapire tek mumir wan tim ene meneno ni plan ni gi keri tich kitiro wen kitagi goyo kere an kirena kerni ando bare gara wachi latini tiratwero ya da wunu na cabinet tin adan da latini tiye nena wachi we campaign an wachi achiel yabu guko ten no ka yin mapire tek bodwa kumber chawani ene meneno ni gente palwa maga gamu ki ko palwa gitwa ko tit palwa gente ba iritamu ne umir ini manoko chimpe ila rem pa mea me Gulu City impe la rem councillors me Gulu City donc in la mone pa Gulu City in la mone pa Uganda ando kekemba dokdo loke Antam gina pirte en teach. Utok me politic dong alo yutin mo keringom. Dong waro fo pinni. Dadit wang leo ni teach pamiri tie mo kerkuni. Ento jalo kara. Iti mo mang piene marwa. Iti moman tiene mar Gulu City bachalo kitpa ruor wadne ena ye kach pa choli Mayor Madit Mayor His Worship Ladir kwa Mera foi tutwa Afoi pichunyi Kibene pikiri Cholo wachi kiri ena ye gumi ket gum siya mera poi tutwa apoi dogo waro bori pijemi ma initimo niuni ang matini wapa chuli ikar magamento chwal warga memi ujemi meti cholo wen Bimogone ni ando ya boro chawa bongwenni enuneni ena ye la dir ko bien kenu jemi tuju metich mi importante en chunya ke lo pierene la dir mena fui ka chel kitim mamegi council mo karo total Kachel ki technical staff pa Gulu City Gulu wen pen la bongono no Gulu Petiu na Mario Ugana ne wen Gulu na Mario awinyi ngatulo ena ye bushenyi wando ikeru kere meni yang bushenyi chakulo Gulu City nini ngo mageno timo mabe mawanu rojo wakwa yup ka kenyo wana chako tiki ka kenyo Tuanda logo bobutin ke bate bat. Nana nene log me achil mara malo ang logo bot luwara. Honorable councillors. Wapenye kinwa type council mene ma wano mero. Wano mir ni ginge wapingo. Enu ni angeni wano charka luoto ne do be konyo wa tira minyu do wayo iketo mer wano ti ker pelo akwa la dit inibili no wano tero the official government program meswer in la dit lordship
Augustine Berukan, presiding over the function very well. Chiu ao chero katia kuma umoro. Ede ingo kakanyi. Ento ladira mira mi report. Ni wano speaker me ot manyen. Ena ye Honorable Akena Lamex Lambert. Adit speaker Malo yakladet wilma war neni. Adit wonder no deputy speaker manyen. Ena ye Honorable Anyao Vanessa. Honorable Imbe Malo Wagenei. Adit wano chero kamete ki kumingamente yo maono minister bene wano chimgi. Roma papat minister malolo kumlim kidoro ot ena ye Honorable Christine Olok. Na member me ot mabiloyo lokum kupe kilukin gang ena ye mego Honorable Achan Susan. Adong wacher watweyo ki Honorable Angela ma en below lokum works and technical services. Adit gamenta ni ene gamenta muchwiny. Ken wano neno ni umiro wano chak tichot. So we will hit the ground running with this cabinet. La Chen Council chero yero chairpersons. Ma gemi utwer me teach chairperson me works and technical services, but Honorable Akena Geoffrey. Nadma the year lokum social services and community-based services, and a Honorable Tracy Flavia, sorry. Members mokeneni udonyo uberi committees mapapa. Luak Megulu City wanu biru kadonyo gamente ni eni pitien lok mapapa. Me achiel lana meru wachi ladit okwagu goyo plan ki budget magbe dog maleng. Plan ni enuni ene wana ichako tijiye. Yen loke ni plan mamegwa pia wagoyo. Anta man winya be. Yin mapire tek mumir wano tim ene meneno ni plan ni kikeri tich. Kitiro wen kitagi goyo kere. Kage wali yonu chikany pedo kutang dukany. Ticha wana chichakune enu. Kage wali ye beri chuk. Kage wali maju duko street light. Maju duko yo kitano. Enuni ene yegina wa merchant katingune. Ladit awego opposition achiel. Rata oni aduga nyut iri deputy mayor Megulu City. Worship Ali Geoffrey. Ladit kirene ana kerni ando barep. Garo waji latini tiratwero. Ya da unu na cabinet tin. Ada ndo latini tiye. Ada unu na Lord Yusu watetie kai. Latini doktiye. Kumbe unano wara rot. Tiye kai. Tien lokeni tich pe iritiu keni
campaign an way chiel yabu guko tien loke Rock me Gulu City yin mapire tek bodwa kumberi chawani ene meneno ni chente palwa mage gamu ki kok palwa gidwa ko tit palwa chente a iritano ne umir ini manno chin pe ila rem pa me Gulu City in pe la rem councillors me Gulu City donc in la mone pa Gulu City in la mone pa Uganda awa tuolo jino enano dule mogo ma tika gollo ne ki kimping ine jak yiku migi ki kanchi ni benano gini lubi kone yiku wakwere gini lubi yoni nogo iwa yom dutwa legamente uchako sitali eni wan miru watiela dit ni lok pacham putie libuwa la dit lok wani ni au diku cherry town wewe ko changang nini ko waynen man gini ko tiri tim duka giginga ngoya sika ni du tim la bo mo yan chan me nuti awa ya ko ne pa wuchi ani ni en karne ginu peke wana mer la attention wa ilok kumria muchan lo tuaria muchan ye bere kita iri tiu ker kilim mana nok mapirichi Kaya no matirichi kaya roket po menderuni lonyo pekuri oti Chente pagamente mamiu di programs mapapat tie wang buti kachiel ki technical staff kachiel ki councillors meneno ni iya cheki kitumir ki choki nying dano wengi lukor ki kor pa wang loko jaltu Ewo mi bere ko mwanye kan la det dano no mwanye jomo kene pewno ento ko bere tie process ne siana tete ge ana waje pew pa pengdoru ni ewu ni wengi mo mi wan bi tie la ko ma kit eno be wa ma jalukar ge mi bi no me ber ke wani an matin pe me lok mo po kan lok ke kemba lok do lok e antam gina pirte en teach utok me politic dong wa lo yutin wa keringom anju ya waju kamane waju kai mero timo politic kim ko ne ngeni tela yuayo kikinu mo me kelune ento peti kere mengwele ken gam kanyu kon gina ite keli ko arpene wana mero teach ana wabi teach ana lego ni won wek do golo wu be tolo yirwa kawa tuo yabe kar ken mo meru winyu tamma meko to diru dini diru takwaro to diru biasara o wu wan winyu opia wan donjo office chejim mo berkatime berga loko ka biru padano kit mauti me kere ye kama ko biriye endo dano no be ke kwet twan chuang mer du chen ka chakonan ni lok ki luak ki fon luak ki tiet pingo jemi tika time kita madong pe chope ye ki mi ben kana chika watiu kitu enu nani ti loy wako ana na wajo la dit ni Gulu City ti achele ken ba dere ki le yibi ti erichin ikuma chiel mamer bade daro pere bade wen wan tuka chilo mena ni Gulu City to
na poka Alegoni, Lieutenant Mamalu, members of parliament, Guten Ko. Kero dur kera wautung mi pingkan nin kape o malo, ucer don ormo kocik. Dinu mo madung pok mape. Siya mera fui to twali in a special way in a date. Ni me chum ketwa. Ye Dr. Ken ye way teach in your way. Unique in wine and Latin. I don't know what to happen. You know, my part commitment, my one name. You told my Pierre Doctor Beruping. Archan Bell campaign. Beroya Latin man, Madame Nebe, better. Oh, after Bepe. Charlie Timune. Menwo in koi amalo, koi women ji again men kong batam nini menwo, emba. Coba kora, mana lopi, menwo. Anak menwo mana ada kejonyo do kat menwo. Kita no tiario, kita no cho. Man you know me at a grand talk. Oh, I will deal with you, Puni. Here, I'm a food to one honorable councillors. I do go for a legoni. Where me look, no better the tongue of wing. One you don't talk. One more better, you like that. One more teach. Expectation still a mal. Ento vertijwa metieto kilwa kwane. Expectation ma unity kereni wano dugi ye kuman. Dangon yang angar mo wali gado wano ko kan kumbeti. Wano tieta pingo gapa ingo kumbeti. Eruni ye yo vertijwa. Ana tiki gen madiet tutwal. I have the strongest conviction that we will deliver with this team. At this juncture, I want to also send special appreciation to the town clerk and his team. Now, this town clerk, people may not know who you are. For me, I want you to stand up so that they can see you and all the staff of Gulu City, wherever you are. One staff of Gulu City, was stripped down, where are you, man? Any job, Matilda, you are Gulu ni. How long you in the door to a name, you are Guru Wareba. Oh, don't be Kungiba. Look at the mod by and open a choice ticket, Mamutovan, look at the mod, pay down a Wianera. That's a Matthew Rojo, one of you. Ana lo man pilubana pilubna kipikana full wood to ala chuli.